Pemirsa setios penghargaan pedas sani sedurung yani nedunang, sani mangkin para petani jeruk kering kintamani nemu pikobet. Rikala ngeranjing masan panen jeruk sekadi mangkin penghargaan yani mewali nedunang. Sane mangkin penghargaan jeruk sawetara petang tali kantos 5 tali rupiah nyabran kilogram ring petani. Parindikan inucap ngawinang para petani sebet santukan yening nenten-wenten panincapan arge kasinahang para petani pacang mamocol. Iwayan Swartana petani jeruk ring desa Ulian Kintamani ngangken kantos Agustus puniki penghargaan jeruk kantun mudah napi malih jeruk Kintamani sampun ngeranjing masan panen. Satios penghargaan jeruk sani mudah hasil buah jeruk warsane mangkin taler nedunang kantos 50% sayang daweg panen warsa sani sampun lintang. Antuk punike para petani mepengabdi penghargaan jeruk presiden incap kantos 7 tali rupiah nyabran kilogram. Petani pacang poli untung yening penghargaan jeruk pantaren 6 kantos 7 tali rupiah. Kaaptiang taler sani muatang jeruk sayan akeh mawinan penghargaan jeruk presiden sayan incap. Petani tiosan wayan armada saking Banjarkum sekowane taler maosang parindikan sane patah. Penghargaan jeruk warsane mangkin kaon pisan. Ipun jerih pacang pocol santukan ngupo pire jeruk muatang perawatan ekstra ngawit nagingin lemekan kantos nyemprot. Manut Swartana miwah armada tedun nyani penghargaan jeruk santukan kantun arang nyani kramel sani muatang jeruk pinake wasana kaon saking pandemi COVID-19. Satios punike pemasaran kedua negara taler durung memargi becik. Den pos nguningayang.